I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete 16 jezivih činjenica. Kada mislite o likovima kao što su Mickey Mouse ili Petar Pan, riječ jezivo je vjerovatno posljednja stvar koja bi vam mogla pasti na pamet. Postoje zapravo brojne činjenice od kojih će vas uhvatiti jeza. Ako se i dalje pitate da li postoje vanzemaljci, nastavite u istom ritmu. 1977. godine ljudi su primili radio signal iz svemira koji je trajao 72 sekunde. Porijeklo signala je i dan danas nepoznato. Postoji priča iz 1930. godina u kojoj Mickey pokušava da se ubije, nakon što ga je Minnie ostavila. Jeste li znali da u originalnoj priči Petar Pan ubija izgubljene dječake kada odrastu? Jedan dio priče kaže, kada se čini da odrastaju, što je protivno pravilima, Petar ih uklanja. Kako bi se osjećali da znate da je u posljednjih 70 godina nestalo 90 komercijalnih aviona. Serijski ubica William Suff je koristio mlijeko iz dojke jedne od njegovih žrtava kao sastojak za svoj čili kada je osvojio nagradu. Iako su to bile glasine, one nikad nisu potvrđene. Cvijet po imenu Snapdragon dobija izgled jezive lobanje nakon štuvene. Jezero Natron u Tanzaniji je jedno od najvažnijih jezera u Africi, ali je izvor nekih od najpoznatijih fantazmagoričkih fotografija ikada snimljenih. Slike koje izgledaju da su se na njima žive životinje odmah pretvorile u kamen. U Sjevernoj Koreji morate odabrati između 28 zvaničnih frizura koje je vlada odobrila ili će vas kazniti. Plavi Mustang, poznat mještanima po nadimku Lucifer, je skulptura Mustanga od fiberglasa koja se nalazi na međunarodnom aerodromu u Denveru. U svijetlo plavoj boji s osvjetljenim sjajnim crvenim očima, uočljiv je zbog svog upečatljivog izgleda i zbog toga što je ubio svog tvorca Luisa Jimeneza, kada je jedan dio pao na njega u studiju. Ata je zajednički naziv za 6-inične, to jest 15 cm duge skeletne ostatke ljudskog tijela, pronađene 2003. godine u napuštenom čileanskom gradu u pustinji Atacama. Otuda je skraćeni naziv. Ostaci su smješteni u privatnoj kolekciji u Španiji. Nakon što umremo, bakterija koja nam je pomagala pri varenju, kada umremo počne se hraniti tkivom iznutra, koristeći hemijski koktel koji iscuri iz oštećenih ćelija kao izvor hrane. Ako želite znati da li ste u zoni radijacije, samo radite ono što radi Flout Boy u Fallout serijalu. Abrakadabra i Avada Kadavra su koristile vještice koje su bacale crnu magiju. Prva znači stvoriti, a druga znači uništiti. Jeste li znali da postoji najmanje 10 zabilježenih slučajeva ljudi koji su umrli od smijanja? Nije više tako smiješno. Colgate ima ozbiljne probleme u Španiji. Na španskom je to naredba koja kaže objesi se. U Japanu zatvorenicima koji su osuđeni na smrtne kazne nisu dati tačni datum izvršenja kazne, tako da oni žive svaki dan kao da je to njihov posljednji. I to bi bilo sve za danas. Prijavite se na kanal, lajkujte video i do sljedećeg klipa. Ćao!